This advert is FDA approved. Atadre Nayas sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini won etitru fwe wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womua ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Yamamu akwaba bien ediba experiences in life na yakwaba ide na mema matena nkunya sana mekano yabema wo nyina akwaba na obia I introduce no why dey and the atrem na mahu nipaku a ene ye no mo eba ebeye adwuma ene enti no mepacho ye dikan mekọ osofo so ne osofo mepacho ye ma akwaba meje woso vampacho atiefo ehwewo so mu nipa wo ye ene awote me de prophet Disney Recording that's for FM Zion ministry ano me osofo a say na me mase wo me ma ne ana ma ya bedru say me ya chimni be ma anti kakra betumi aka no akwaba ena ye ni ama fefe mepacho ozie mo akwaba ama mfweshe mepacho isi ya friend mama ofia ni CEO of Flag Baby Global Limited na the office of Center Road is in a medium going for to come we are travel agency that's the mouse for kwaba odeno nana obiri yeboa abrabomo enkomo mepacho emze mo hu animu na na mahu ntiri we de nana obiri yeboa one de me mani introduce no mo nya abotuma me said that na te me person introduce no na me pacho ansa na me mana na akasa no me srasa mo on video a mo bebo e de ama me pa mo chopa mo mo na video emfa ma me Wabri amo gashino ayaka wabri wabri kunim hey emu wabo fianta you are more than a victim ayani bikata already be surprised who afadi also wo ye get already be pejawa kaya
Nana, Lebato, Aquaba. Yeah. When you met for Nana, and yet only gospel musician. Nana, Minimnia Matino, Minim a motivational speaker, or a counselor, or a fashion designer, right? Yeah. And also a gospel musician, or science a real estate developer, or science just a MC, a Morty, and Yasam Kitua, Nana, Lebato, a dear who a dear and a catcher. And some Mr. Dabas on your way, Medasi, a candy be bridge, me a demaco mechicacra. Na mekasa me bono tofa mechina e dema konwa we me third album. Wow. Na enyum we I remember enipa obo me se me fam promote no oye kremoni ye friend Alhaji Muhammad nyame sha na obabi bia owo oka kire mi mmere bi na me din share da enkwa kire bebre sei o se word na me kai pa o se we Christopher ni hu de wo mu a bibi wo mu. And I remember watching me 8,000 Ghana cedis. Sikeni a obeche mi sika ahobrase tato. Me ade obi di wini mi aye obi obu ade. No matter who you are. We the kind of 4,000 ebre me no use range over. Obe pake wo madwuma ni mo se nana me pa wo chew. O was think me siba e form na me be o adwuma mo. Na me kofa me back to a hajia wo fi. Nti me srawo sine be ade. Me kwan na o che me 4,000. The next thing was 4,000. And no na me di be kan ho a the promote is ajumwe enti e de me komechi ye de nyame ase ye da muslim fo a omobo a Christopher so ye do mo ase nyame nhiro mo pa na che a Christopher no e ya sofo asempa na ye ka kire mo sa no asempa na gospel musician e ka kire so obetena ho ama muslim e na aba be promote gospel no dia e na ye mo amu jejereje e na ye de wo mu no na me pa cho obetimi I introduce ho kwan na obri ye boa. Where are you coming from? Baby, I will be Drew Samri. Now, Brabono sign and a demo call. Ghana for show. Your person, your TB, and 15 year and obey any away. And I send an free baby. Baby, oh, free no. What are the challenges? A day any see. Give us that space. Me da si bebre. Enti se me kana me do baby na pese obo Roman no aboy rem. Sanse me the 1 minute kan sembe aduasa. Me da si bebre. Nana obri ye bo a me sha ase ache. Nye me tena ma ne 2 ye. Me twetwa esini e na afi so na me sa ye MC. Me ye MC a me share da ye stick ade me picture to so de me number go so. Na ebi nsi da. Tena kuma se na nkofo se me say MC who stickers. MC who poster na me say ai. Na me hihye ase gugu so a nyum to ne na mu a abrabom nkomo ya me ye die e betwa mu akiri kra me ye obi a me pie ba bia e den se misunderstanding be si obi ni obi ntem a me wo ho na ebe dane asem akosi me ye de ya me ka mobo eti sana my head fiti dada ni nyina no eti me gugu so na me tonyo me fisa na de mbekọ baabi me ye MC me fisa de mbekọ baabi me movie bi a me ye I remember me ne Nana Mama Brown Equia Prima na me girlfriend no adapa bi a wo twa me ne na no me hwe movie ni pa na me hwe me tiko bi a na me digina de ne so
any other pa na ye twa me ni nyina mu movie na ntimi amfama anko baby na wo se me ko. So I remember very well abrabo mu nkomo yi na me ye to Facebook eni me tiri mu da se eno de me be ko baby but da kuru bi mani ba me ho so na obi afrɛ me free baby na o program bi a wo ye no o program bi a wo ye no e na prekope de medu baby a medu nti me kwan wa me ye breakfast so a matonton ade wo kageti a masoa niema akwa achima mafam wo abrabo mu na niema nko yie e na me de adu baby a medu ene na wate na wo free hen o ma me ne hwan o papa ne hwan o nua momo ye sen abrabo no na mo te sen e mo de ana e mo ya me da se me free mampon patamu ho no mo baby eya santimamu santimamu e ho no baby ye frɛ baby aguna jama se dome sa area ho e na me free me wanuanom e wo ho no ma me pese me kan ye dodo for bibi enti abrabo ni mu nye de se de wo ka no me ma me de na na misa na ne ho ofe no ye premier ni na ne nsem wo bi bado duru baby na abrabo twa ne ma na osere na wadi enti so obi nya bibi duru baby na o ma ne ho so I'm like hey bibi etimi si o because o ma na me maame boa wo mo no eduru baby na o mo na e boa me maame enti na abrabo ne nko yie kura eye adom ahyase no mimi so me maame timi topanyimu ade e mame watch na ye de bebo me nsa kura no me maame be topanyi de e na o de mame very good na etimi nsa onye sikani bebre but ade e fe ye ne fe but eduru baby no na sebi ye him na yatafre e na awrade hu me moboyi ye de nyame ase onyame de na obri ye boa e de aba bedru samre e de na motivate you ma wo ye music okay because upon ya wo kan nyina no what de na motivate you e ba wo be wura se esese me to no okay me da se na me sapa na nsen na asa na teko na asa na me ma me sa na I remember those days kegitia na kin soap for your advert me ko gina mo sa obi enti no mo bitimi awi ni e wa abra me wo ho me wi ni me ma me kin soap ne ntoma yi bi ni ade me se sana mu no me ko Sunday school a na me tototo nyomo a e na me hu sa ya ade e wo me mu a mani je ho na me de sha ase ni namu a ese mi nkuminya ni pa bone ahoya etiri mu oden wakoho no wakase nipa su mesi memi emfre no enti se nyame nseni sa asofo ne so anasa se nipa ne so na wonim de o ya ampa na nase memi emfre duesashi enti nya de aye be frɛ wo da enti me de ne namu a na jama ma na mu mabem na me se me na menim da ya amaso de mehunu fast forward nyame yi bibi kire me achepa na me meye sei kagitia na abrosan bi si ho ene nyankopon de mi ko gina abrosan ne soro na abrosan ne soro no na mete ne wo masum se me nkasa nkyire nipa na wo fom omo ye uncountable a nipa ne mi hu wo ma no enti me ka kire enne ne se baby mi gire ne baby omo woni emuwa na me kasa on be de na omate ena ne ka kire me se mama wutumi a wo kasa ketu abi kro ombete de obeka bi omo be ye mi gine nyame anim na mpa me sha se me kasa na de meka bi a na nipa wo ni nyina eye satan na me fi se nwom no de dem be ko baabi but mani ba me ho so no na be sha abrabo mu nkomo ye ho adu ye de nyame ase na kire se wo hu bibi e wo mu a na uti wani di akira aya etata ese ye follow your instance kakra se nipa eto da bibi betimi ese utimu se na me sorry ye atsem we na mate bibi sei na me hu na wankasa wama ho aje ho akinye obabia na ade na yeden esi enti no nia na nate nka no enne de na baba yeden abeduru hanne ansa na me ko sofo so me pa cho na me pese mbisa se has it been a day a gwanu ho se eyeden kura na me kura me de me ho beto me be ye figure ebisa wo na beton ho wo na wo do ho baaye o te o ba bi wo na ado ho bere wiase na wiase so mu enti no has it been a day a gwanu ho se minyaya nka me private person bi nka me nye figure me share the no me obada ba me ti open say nka me private person bi a because say me si permanent me straightforward me o ye made na ha me a eno an say ma kire madwena de na o ye na me mpe me ntimi mfeki enti to de bi na say ye kwa abonten a obi di me paade efo me di ade na no enti say ye kwa abonten bi a na nani ani ade to bi ntimi ka say ade we de say me si pese me di ano obo me di na obri ye bo afi me ntimi ni ano bi enti eno ne ne man ketenkete challenge me ne bra asem hye me ye adwum to okuro ye mu na me pese me kwa akiri obi ka asem ya bi kire mu e wo dwum to yi mu na se nipa no ano bi di obi ho adanse so kire no ni petiti obi ho adanse kire baby ko wie ye no e ho
kana me ye nnume ho odwom to yi mu but ni nyina mu no Awurade hu ye mobode ye duru baabi a ye duru na wo pese oboni panedi ehu hia o eto na wa nkana me o chena me ko je nipa na o de ye me a obede wo hu me de hu de nti amenka eto da anyama ne bi wo ho a eno na ede yan ya beduru baabi a ye wo as musicians as gospel musicians because eto da wutimi hu enana a oti ho onim me no me nonsense mfa me ha very good obeti na wadwe e be tele o ya dwene ntu kan wadwene de kire na next time on timi mfa ne yesese o ye wo no onfa nye wo nti eto da na obi ye bibia akwanya so na wotia fidie so me anka mebo ni din mami che die tia to le bia ya na yempese mi nsuo din bo mi obi o hono ma ho da bia me kase me mo obi ampese oni mi benya asem me dot se me tan ai me dot et se me tan na ade ba ko ya wo wi ase ne se woni obi anya asem ne nipa ne difo na de odifo na wo tia ho no play victim ono na ya wo bone but obeya me nipa nyina kasa wonye inti to de bia na ye twetwa nsem bi so okamafo ne Awurade me dase so ene na me ba so ebi se ni aye ka nyina no panyimfo se ye keka funa na ye keka madam pan enti ye gina asese ye se ye ka gospel aye kita microphone aye to nwom dia ene na so panyin wa ha me pa cho ne okan o gina no sen oh baby ame no wakan ya ube mu ames mebem kakra ye se asofo te wona Moses for eboa gospel no which is gospel no omobo mo asofo pe Muslim so tie bi even omomo so mabosom kura tie bi enti me hu boni bi ewo mi se Muslim ni eboa no because you pepefu a omo so etie gospel pa me wo mi tie pepefu onso nyom dia metias ya metie bi ma ne koye enti ho ne ye baako number 2 adia ya me fe e won se wan give up e wadwuma na wo yenim de bia me kamijama so dem kase sanka gospel musicians for no ye boa mo te se de boa satawale mu ni stone boy ma anko be ko mo nimpa ye hwa blantie bi a tin se fe ne kwa me yuji according to the story no ye say na obonyomo yeah but emwa bi emma ana odi free ma odi ko wura ba bia na wotwi Range Rover ni na no nti ba sa na omo ba foforo no na ebu o mabem obi o voice nso a obeja anyom ne to oya nyuma papa ibo ye fitianse oni brother sambo en we dia go bi si aduro na hu se eyenyom eye obi anyom because Christopher na du ba bia sa wo ko anima bebre nim sa wo dia aduro na asha wo shop mu wo dia aduro na asha wa asoli ma na wo nyum to anim nti wa bo o man Ghana but o man abem mu asofo ne dos we ya amwo a we be bo na wo china ani asofo ni nyina momoa asofo ni nyina momoa obi a mo asofo bi a wo te a wo hwe bia me pacho gospel for no ye be start ba mo so mako me ba ni program mo me be gina mo ntia me po din so ma so nyum sa dia ma ene me papa ojaba e se na nka me ne wo issue but onu anka sa dia tu by force so problem wa pepe onu ni me o ya me encourage ba me sia wa ani a me de be so osoro ti mo se no se ba me kwan anka me so me ka asofo kakla hawo baako sa konya wo ho a e ba to kasa me ni asofo ni bebre din kobo anyuntufo bi o be be ye program mo invite ya asofo na ya kone akotan wo mochi ebi kwa na woni sika but you have to go and spend and support them but sank of ya so frɛ wo ma they have to charge you before and so no ma beto nyom no ti asem ne pa ye nti amasofo ne beble so for mo ho adwene nka ye na wo ye program na wo invite me ana osofo ne betan wo chi no say bia wo ye program wa be spend sika no kono so floor say wo ye program be boa na wo so wa be support what coincidence very good nti beble yi o money ama anyuntufo ne bi because oba ko ginam akọ spending almost 10,000, 5,000, even thousands in crazy car. O two ni car crab support to ni kura enough. But no so frewa. Now so the ebua bobu. Now so what baby. Uwi announce what Danny we chako radio no afro no. Or no be di unja. Say be a mesoma ji we say answer about what's na be no. Sa gospel musician no yam office of biwa. Wano. Minister of Penny be a friend na Akwa Isaac echo program bi. Ye be fie pen of frame say wa gospel musician be biem. Or kasa very bitter na me say maboni di wo se me modi nti mabodi wa we sa wa nya de e bi me nya ubi angwa me nya ubi o me nya ubi no so dan wo sunsun awusiro different nipa de differences wo bebre so for yete a ye kan
so for bia onim musician onim say some of us are not difficult. It's true. Na dia ba ko ma hu so ne say so for a wo be chipi no ho ama no ono mom na be pa jasika kese e dia kwaboa no wabo na tirimodin wo mom na wo chipi ho ma no omwa wo da sa dia no so esese ye bon mo deliverance ho dia ba ye me akra be bo wo mo enti ye nua no mo hwe ye ya adwuma na ye moa to moa what ya se aha ana wo be hu sofu bi on so a e bia wa address kama so fire oja o te wo hyem so hwe ni botom wo dia bibi wo botom sofu dia bibi wo bibi wo botom okay me de kasem ye onkofo beble sa me de bibi wo botom na Yesu di mabeba dollars be su kakla it's ma me bi o wa so de o kan bibi sa nya nyutufo ni na net sa e be very faithful obi okro ba wa sori a on charge o de o pe bi afa ma no which is efe sa na so fo bi on so anyom na so na ya na o motesa e bi so very good pa e bi so eboa but ni na say ani na kwayi sikasem me say mama so be invite me program no ma me 6 months ahead I mean to me ma. Why? Because it just me prepare me home. Me to me man sapan. Say me to what ya free comment to me amwa. Into me join him to follow me my yaka. Yes. Papa Denja. Because I have to prepare myself. Because prepare me within a week. Me buy. Within a week. So for because me Monday. Na that's Friday. Okay. Na 3 days. No, was 3 days. Na de tie bebe me bo wa ba so na de me kan se pa no ne de agro no kra ansa na se amba so fo na me ba na so me ba cho ye nyina ye nim se anya ye nko ana ye wo ha se ne ye kan ye no ye nua ba ye Ophelia Nyako e wo ha enti the CEO of Global Travel and Tour ana numre o entrepreneur ye be bisa no se no so experience no ne de no ete say mama me mo akwa ba anopa enwumre me pese me bisa wo say adwuma na wo ye no wo ma wa worry how do you find it easy but me brain kan kaka na me kan me brain kan na me me kaka to so say ye na yiti no enti ya ye she ye hu kran esan say enema bebre na yakko enema bebre na yakko me say makonema bebre nti any program star na me posting so thank you na the evidence sister can send you say ono dey asem no bo bebodua na say ahwa obe attack you met ma ka say nana enema wa from me bi na ma from na me sua no so na sanso na me tie ni obi a oya me boni say da enye dey wa en na hu hia me e pese me come anyim nti me obi a say you ko bisa say me nti sa e pese me come anyim wa bra ku na nyame so di nwa duachi se me ka baby am free any baby nyame di nwa dura abrewa na tete no abrewa na na me ma mi sha akusi alenga baby o nyame nsa o hwe me da na se o mi ade jo be 15 16 years ti me na na tete no nti I say me sua me ma bebre ni e bro ni mi fi wanchi wow yeah na obi a woni mi bia no enu se bono for de e won tete nti me ma sua me nana anamo bebre nti share me den nti me ka say before I medru baby anyame di me adru no enye easy mame but e ya ho du ni eni den it's na Israel na nyame adum me mame na di me kopie ho nti me ka say na me nua mo ne me mame mo nyina me ofra mo nyina ho na etina na bibi nti e na ye nyina ye samba na me ka share ade enu nam say e scientist anyai nti no ema me share me sapo munsu me wo hono me fa me huntu obi so that's good yes me fa me huntu obi so not even it no because abrochi tran nti ema ye ni ye din sabi ye boaboa ye ho me nye ema na sabi ye bia ati se wotna ho ma be ma e be shawdwa oboa me so me boa no kwa wodi baba me so me diba sa nyema we ene abrewa na otiti eminenti no ema ye fi abrochira ye ba Ghana no ema I say many a den enti no ene enye bi ama fam enye ma bi ana fofo di me afam enti na ma me hu say
Samanya me who are bravo man, Obi and Hobby. Nyame adum so no esa ene den ene nyame hira dayo so ne enu nyame dayo so ntina ma I say da bia wo beko bia wonya nipa nso eboa wo nti nyame de me edru ba bi bebre me kata me ka de ele the experiences in life na ye di hu edwa no sa na meka ye di experiences in life ehudwa enti no nana ansana ye be frame kakra no akwaba me pese mbisa say music no apart from music no meaning say you are into so many professions me pese me tete bi ene sane awoke kambo ma wutimi ye sa ne mani nyina because ade ba chi no gina ha ade chi no gina ha ba chi no gina ha I am in Concourse as a partner. I know what I'm talking about. Intinana, said the way me we fin na sofo kasano. Now kasa sofo ni bisu won niam omo yeti pese me kan we quick. Dr. Ujaba baby obi anyame hwa no. The intia me kasa ne say ono ne software in my life nyina. Afi we call end. Me ho man am hu se mo ba money aba me phone. Me won kofo bra me ni omo personal relationship. But me pia bontena me kasa obi a oye nimdefo no enye obi adin na oya na wo wanum bebre manipa na kwanya e mo pese na wo kasa otimi na wo kasa yie timi hu ni din na was like me friend no was kwhwa de wo social media me call ye na wa direct me video na asem o kan nyina ne se afimu nyina de maye no obo mabaso na obi ansua ahwe o no wasua bibi etimi fa akonya we say so abo na baso Sofo Solomon Odro. It got to a time na man ti bia dura na o ma miskasa me fanto credit erade nhwa no eniama me ye no yeah ono me nua no ne prekopia bia ye bi say ye betwa ye ho sima na ya san aba na nam say na na share experience man ne ye suanti ye ba ye onana so you want to hear more ene ni awudi asie bia wo bayi ni nyina e dia ma ye no ya me sure okay Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mi trema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitru fo wagana krom hani abrochine be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen Century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma.
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jeffas Mr. Tumpre kopene say eduro no ho te ye de afa abefo nimdie kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jeffas Mixture na momitie enye ma pemfo oba a oma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jeffas Mixture pa 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 Yes, yasanya babiem experiences in life. Sanya yegusu a ye kasa no. Ena nana de me won so pa se me siusu ani ene. Nana na me bisa wo say menim se wo music ene ade but menim other professions are esanke kanke wadwuma no. How do you manage sa ene mani nyina? Radiadom won say wan kwa wote fa akoma enya ade beboa wo. Enti de me hu se beboa me bia na maye. Enkofo krampo nim se me say preach ka ho. Me preach nyina ka ho. Na na wo ye de say wo preach na nkade na. Last week first Sunday we ko preach wo obi asori e wo enkran krom ha. Etore bia nima no wo kwa na bro me so nti adom ne ba na se Awurade de dom wa me ni hu akwanya. Awurade so ma me ho ahoden ma me manage ni nyina. Ti sa na tie. Oh wow. Ene de yame ase na me pa cho ye share experience no. Sane na wo pese oka about baby a wo si enye de. Ehwo na enye de no em se mani wo ho pa because ade bia enye de free abrabom no ya ete nyina ye obi na enna me no ete ya wo na wo share experience yi untimi nka se enye de trasa na wo mfiti preko na wo nko eye de ne de ena na na afam a otimi ka se abrabo no na emu nye de okay me da se de mi di kan akan se bi asia endorso me ne me ma me free kuma se bankran na me maame ye housemaid e wo fie mu e na me ye houseboy e wo fie ho na ye wo bawi 0 sa wo fie kwan ne so ho emre bi mi gina kwan ho na wo te kem na wo twam na me hwe wo saa na me se maame ne twam yi me maame na na me saa na wo didi mankrofo bibidi mi mfiri hia busuam Awurade adom me nkase mabusuafo ti mu oden me ka e de ahye nyame animonyam na eye me fe so se me be ka we ahye ho akwa safari eye minua me ma minua na ne ba no de akwa safari ye ne dia ti mi firi hia busuam ba no kure nie that time nyum no man ko ho se me kwa akohwehwe emmoa e na maka se bia obo metire moden na me ne me ma mete dan moto me nsuo to ade se sori gine me nsuo ne tote ansa na yada abrabo ni twaye mama wutimu se you abrabo ni twaye ma it got to a point na me so ane ma kwa achima na me kwa akoton ne ma no a na omoton banku bi wo baabi ayete ne yesoro ho na makwa akoto banku no na magye ase nkwan no me se me paase me de bi na me hwe me ma me sa akora ti me sha se me hwe nipa no nyene na me de abre no odi a no wagya bi asi ho na me firi krom na me koton me niema na me ba mitimi to biscuit na me de asie enti anwumra na jo se me hwe na me sori na me ma me asori na ne hu nye ne yi a na makoyi biscuit ne se de me hwe me ba no na me de ama na se nkete beche no na makwa akofa biscuit no na me de ama no abrabo ni twa mechi style bia bi na menwum no meka asem bi wom se durubre bi enso to age se sori ginem mi twa ba bi portion bi ba mu eye dan ya na yatim no enye se me sheda ko twa ba bi because dan ne de so wo ho ti me sheda ko twa ho ye dan ne mu ceiling e na roofers in hihiem ye de rubber na atetare ye mpoma na chi a na ye te dan no I remember there was a day bi a me kwa abonte na nsu ato ti me fe nsu no ba bi me je ne nsu ni nyae da me fe mu na me ba ti me duru ye mpoma na chi no me ma me nsu and at the same time no insuo ne so to me buy no ne insuo na ba be duduru ne nan be se ha and na all hwini nyina ne insuo ne ba che se afo ye niema ye dem honom no table ne si wo ne ye niema sisi so and na empa ba akusi honom a empanye empa papa bia enti ye kasa obi afamu a ma fam na enafom and Awurade Nyankopon ehunu nipa mobo e de adua be na o maame e na eba abaya house help e na odo bae ana se because when you ninti and I'll buy any foul mammy, a man here house help na also or your house boy. Very good question. You will chrome kumasi honor my family mammy to Tonema washa see a pikia, na me mammy be or one can hanum. And no friend mammy no see when you maybe or momo a wild butcher yet for your mamma woman. The Nippon memani or banning in our butchery into the money at tray.
opese oba na obehwe se maame betimi a timi maame baaye no o hye adwuma na se anhye da anche man ni di nkomo oba ne be ma nya wa America oni di nkomo se de omo nkomo didie mu sitie na no e na maame introduce maame ba scene ni mu saa tam kwa no manya adwuma eye na me ye adwuma wo Kumasi Marina Market na me ye sales executive e wo ho na man ne convince me maame gya adwuma na ye e maame so me baaye na diodo wakwan ne so no e dan ne nan se me kotwa mu wo esi ho Utra University bi na akọ wanimu a on your left na hostel bi so me na me isi dan no na say papa na dan ne dia me na me isi ma me ye sure say ohumi a ohumi me ka say kram ye sure say ohumi videos but onim say ye me na me kwotena na fie ho no enti me call ho no na me kosi dan me call ema mesin fo ne hwe a weekends na ma ba fie eti fie ho no na niam bi o say me ye na say fie na mu so na me maame eye housemaid na ne mama ye nsa no na ye hwe omo it got to a point in no so ye pam ye enti mo fine ya pam ye na say call back to Kumasi konumu no aye kodu ye na ye kwotena me maame nua be nchen no ye very good uta kodu ye ne America ono so boa ye wa na mi hu to de bia na me ba okay say ya mo ama ya so for ya somfo no ya nka mo asema aya mo ye free TV ne so me pa so Jivas mixture eno na aso ya sene ama ya te ya mutimi hwe kama ena papa go furniture ena yenyina yenim se eti ahyemi so hair mama ena ono so wa dress me na ladies in collection na ye free wa ya ko angel cola and the pa anomnie ya de mankwala ene mpanimfo ni nyina omo ha se omo boaye ama yenyima na ye den e de akoso me pa cho nana me da se enti no ye call back to Kumasi but the one na me catch them me ho say me nkoye dan moto no mu bi etore bi abrabo no sigina ye but na me ni choice than dan moto no mu me ma nwa na woje ye no she was very good edru brebe no asem en mama na ya asem yes but so na no nyame isua no won part a wo ye nti I remember me nti otu ye o ka che me ma me say ida semi metu ana me ma me bedi ye chi ye tran trotro ma ye ba no na me ka che ma me say junction na obesi so akoye fie ho no me nko biem manyine dodo for saa kwone abedie no na me koda asori den enu ne didi mu a nyame de wa bedru ha enu nti sania enu na didi mu ade ya ba bedru ha no se from baby a wo free bay na wo hwe se obi nim wase na onim baby a wo free ba na otese obi criticize wrongly wonnim nipa no onim wo beginning onim wasase the only thing na nipa na ho ane say one we say na obri yebo a or motivational speaker na obri yebo a or abrabo mu nkomo na obri yebo a counselor na obegina baby na otesa feedback na aya wo say aya na ya na pa me pretend say ha adwene to de bia wo hwe asem obi timi kan asem na mabusa say me masem na ye kan because asem na nipa na e kan no me ana me de me ho no me nim asem ne ho hwe but na ya hye ye ho den because baby nyame de ye free ni baby odi ye dru no e che se baby odi ye ko no odi ye beko odi mo beko ba o menti then na wo country youth no ansa na ye baby ye phone so no e de atum na ye tie ni abonten so for so e wo kan no you to be show e de advice e na wo de mom de me ka kire obi ane se wonko na wonim da ya waso baby ana wo da ye num ene de wo hunu wo woni so e mo obi amu wabam ati sami wanum sesi ana maso da ye na me ka kira dofo eti me nche se sofo me so da ye na me ye president o na me ye say yo me nua ba me so da ye na me ti say yo enipa ye nipa to de bi o hwa ma setene mo be ka sa akure da agro wo nani so but me a me so me da ye no na me nim de me hunu ye eti me ka kire youth ni nyina se wo so da ye ana wo mu no wo gidi se nyame a wo bo wo ni nja wo mu a e ma ho kwan ja e ma bibia antwe won san because e chese de ya enkwane ahode ne hia na fa hye otim se wonya ho ya wonye pesani nkumnya wonye nantini twitwa obema ade e fa ye ofe me wo ba me a ade e fe wo ho ameka me ntwitwa nipa nantini me nsisi nipa achi saa ne ma no nyina keka ho e na Awurade de na waware me pasa me bisa me tisa so pe ma ba Matthew edu hachia matete ya so pe ma na wo break ma na kuma me break your baby akoma me break your baby akoma na waware me worry na ote wo fefe sei asam ne kura je na waware matete o me nwanwampo ya se wo break wo tete ma na kuma sa your baby akoma na obi wo akwan so me ye ni pay na obi wo akwan so
ene eja bi besi wa ma menya asem na ko tapon samu crash me chia obia me ba ya chia mo why na wa akwa mu na me pa cho me chia obia why na wa akwa mu me pese onim ne ho me pese me bodin no anya di na obi anim ne position obi wa akwa mu ebi na omo wa akwa mu obi anim it means say omo dawson ono so dey si o make it oja o se obi anim ni position o so for say onim position on my life me pa cho me nua ba onim position so obusa wa wale ho nkomo na so obi anim ni position means me trash enim obusa ware ho nkomo ba me trash enim enipa bebiri na wo makwem e na obi asusu ni me pa cho wo hwe ya obetimi afa number na ba bia obi a na wo wram ne ya no nyina hello obi wa me line so hello I'm say when to me engine so yeah good evening no from Patrick to say nyame adom kra mpa e Patrick na nansam a okan e de na wo e de ka kire anwumre educative program na ababona yebona in fact the will be na go to a time where na I am a one say I say it will be good time the be on the better I do me your support your family Professor Johnson na me so kwa do bia the free ate na me ba no bia beta na di good car I just said the solution na dan in ebe chibu tobi na tobi ana ma shoes no after the go bia again edi buta nipa wonsem kan ye radio na ye kase ye beautiful line no ama na ko ekira nsem e be kan kora ye mpon me pa cho adofo se wo hwe numbers na koso na frɛ emra omo frɛ no nana me pa cho me da hu bisa wo se ma no mai den simple wo se wa wale me marry me fi otete ma na kuma me marry ye dabi enfia au pese oba ko class na wa wale the one say ye but me decide say afi ma bon ho mpa ya say o ware na me be ye MC no a na me am say account man who wi a na asa me wo ba bi odi afa because ma bon ho mpa ya wo ba bi odi afa pa na boy no why mistake because nyame kra nim say ma wale so for ware ya na Ghana na ekese pa so for ware nyame nim say ware it's not my mom pa ye it's say ware also what disappointing yankopon and nyame fa cheme e mo ma entie kola bi wo so me ba to kola be ni oh papa Mohammed Bacha ti say me mo afin pa na nansem a okay me pa cho dia na also owo edeka e wo ho afutuo ben what's my visa question be ane that's the most commandment. I see where you're saying. You're going to go you get to tell me, I just can't say you, I can't even all those kind of questions say, I want to do. If you say, I just need to count in the word of God. Even do the 10 commandments. Except for one moment, I don't remember one. Pasam na wo kanam say ama ye kan say fire me pa chow fire me sero hwe ha nana wo sika Erade adom mate say wo hyedo Erade adom nka say first nka obusam say wo sika say me mobro wa me nam he but yes say asem ni say me ka bie mu da na tese nana wo sika Erade adom eye na me nim say Erade be ye na kase na fire me pa chow ansa na ebe to aso no wo se waware
me say mpa also obom pa ma aware na sem na hia me pa yeah but ebi so 2025 me ma na wa ye face part wa na nya ade a mette sa ade na so what is here wanyi wale no na dia mi di machia na wawo mami brem wawo there be answer mami answer wawo ah e ho de mami brem me ma de bebre me ka se mi chiechie mu a na de tie ni o gati kuro o se fa ya o se ono o ba mi a o mi chiechie mu a na wo ma na minim omo no me minim se ma minim no me nkasa wo ma o minim ma bia wo a minim se enye wo ma ene etuo floss ye bo a me chia wo Emmanuel Jenfi ye bo a me chia wo me friend now oh me ba boy o friend bo bia ba mo ma yemfa no o friend bo bia ba mo ma yemfa no hello caller hello good evening mama if I just say fish apa amen wa jani e dia pacho ende ye nko na nansem no me pacho ni awoka bi aka na yenti oh okay na abrabo ne de nyankopon ebe nko a de kitaye be ka de de ni tuni paso a ya dase me pacho ya na yire mo apebi de ama na ama me wate me sere mo a mo mpa yire ni bi nya den emfa man because 2025 we sane atie bia e be ma waware amen ani fire oja omu nyom be ware fire wo se waware ana fire yem plan ni nyina na yen one day ana kebefu oh debi won say debi bi ensi ho kwan but won say aware sebi because for social media 24 hours and aware ye no be na say anuntina sa the phone sa ma memrem ya say osafo nsa no ho na osafo nsa no ho no ba bia na adu no wakwa trasa osafo nsa no ho okay na bacho me hwe age na wo de to ho na anka ba this time na etasa wa ware fire me pacho ma memrem debi ma memrem pacho ma memrem what do you fire fire can be binti be can be fire o so le na u push you to no mo ko wa se bibi bon ne wa wale ma o ma ya last call na me o wa body secret na be 20 years that's it o be wale hello call for nya ye yo no be wale pacho good evening fine bien me ro pacho na ti sen afija ba ma wa no so kakra na ye nte wo ne papa Como que vai ter febre na boate yo ane na ba akoso ha enti okay ni awuhui ni awaka e pasketi okay fire 7 na pesa nyanka kwa mfano okay mama wale yesu bra kan yenti super show let's go bring up okay me pa cho ma wa no so kakra mame na ye interested pa oh kola yeah like the lifestyle na kan no hello mbato ye tio the lifestyle na kan no so no e good ya so said all kan but no so be yeah like the be shene de ne so tu ye hofo ne de hu kran na samu ya sa de a na man omu nyina beka ho oh no man per se like na sani life na o kan sa ware ne side ne kan ho ba bia fa ya duru ya ono so ntimi fa na ware matu dwan na just say man no kan ho oh there's a piano won ware wa kra mo se o mo kasa on ware ye so wa ware as popular as you ya kan ho asem a ne pacho tie mami enanyam na me be some experience yo me ba boa ma Debi ma de na kama Debi wo ye bia wo bua bi free way you so na I say Debi you free social media ana ma yo anwale na ma afutuo kase ayi na me ba me ansa me ba cho e hono ma me wa ko je dura na me ba cho e hono ma me ansa me so tie na anwale ye na e tie hono ba me ansa simple o kan sim bi se ba cho e hono ma me ansa o say ebi ami yes me too nkrofo for say ebi awa me kwa me fa pressure nsi obi aso aware da na kasa na me be answer sa person me answer me so we hold your mommy answer titi obi me bem aware ho so obi tu aware ho fo ana obi motivation speaker all kasa no e say doctor ni asabi all sa fibroid nso no ni fibroid
owo hu nimde a obetimi asa fibroid ye wo doctor ni baby nso owo fibroid a enya de obetimi asa fibroid yare enti adom me say me saw ya awale no ho ama metimi doctor wo sa wade ne yare wo sa yade na ma me da se akonya ni mie ye kwan mie ye menya hu de wo sa me na esu kwan na de esu wo sa me ne ware unya hu ye say o ka sa bi wo ho me pa cho nana ye nyema bi am me nkọ ha nana so si aba bi a wo gina wo si obi wo ho na ka tell me say when you ready apa so ka de be experience no de ma ye mpe adent na mo mpe ye busa sa wo ma me ma ya mpe kan do do adent to kwasi mu ma me entokwansi da very good wa wale anso wa wale a o say obi ani wo wa wo so a wontumi nka experience be na ye besua wo we ba bia bo da na wale bi ma no aka tire ye because Mr. Say ya papa obema your last word also obema la na fe ya na me last na me nyi asem na na me nyi asem na no ka mu ya baba bi me last word am mo ma na mu jama ya ne say na wani experience our family sike wo fie no say etwa so wale na we perfect in my me last word ya me ni bi ya for say ati e ba bo am sa mama last word ati for ya mra nti fawale na emfa de ono pe fa de ope very good na me kakakra say or say the experience on never be brawa share ashre no and na Miss America to us say abrabo no obia nyame ehra no ofa niam sa yamre ninti nana me pacho amansan hwe okay pacho de hen na amansan hwe me amansan hwe wa ware ya wo beka simple as ABC say amansan hwe okay simple as ABC say me ti hey me say me nware na de to sutu ni won say fire can be say bia yesimi nyanom yesay ye woni ma bi ho no ma private you keep it private yes nya bibia na pese beto abonten but aside no de hia pass esi ane say me say me nware ye ana obi be wa so are you single oh wale we single debut me hu say man no oni obi atre one say my dick aka che o say for that side ni nyina it's private life as wo ben me na wo say me ni wudi are you single so ma sha obi be wale obi am worry ye dem ye single obi am experience in life you be find na naba because our na sem ni ensi ye na wa worry na so public na fit so there also there ya ba na oja so na ke so wale brother sam wa be wale ya ensi mo nyina Yami ani abrasa me kwa no wedding no sa na tie dia abrasa me pa to tu na obi ye boafo na omo modern na onya dan onware eye 2025 edin ne yoba ya Grace Ashley me gina mu ede ama me nua ketwa Nayas sani amu mi no Nayas baby ena Gifas wo ha eboa yen Angel Cola wo ha eboa yen he mama wo ha o say he ladies in collection ana kwajo shoes wo say mpaboa na ye niam nyina papa go furnitures nyame onshiramo dasa na say yesu ama ye besia ba na ye nana ye nwie enti aya kai nyame onshiramo pa